Normal na me we kane diala konte lianka rwaine gwase me kanwa online TV channel. Bia kamal konyal posia ka ye bose. Ajo ban lingwase me kwi Dr. Riek Machar en wale shanga baro kapay bakal ron kina dangro jan dangra wida diich. Gore jan wo banro dan update kamandana to rei which ka South Sudan ka kwi Dr. Riek Machar. Shikon diala ngache gwanwo nena South Sudan first vice president and leader of the Sudan People Liberation Movement in opposition SPLA-IO kwerne Dr. Riek Machar eno chaje yen dore rewi ka juba ka shanga jandangro ida bakal ka pay diogron kina dangro jandangro ida diich. Neme tuogo ka korke medan me shukume SSPDF de nikirma yadi me shikan rom ka Y Army ki Nuer militia rewi ka Nasser County ka Penal State gwade shawuri chalke majur shaja nektin shukirma yadit shu Dr. Machar choja gwanya noti Dr. Machar take it namo jo melat ke kirma yadit kana bolmel gwade ichi bolmel jalare wonena wicce dete ka commander in chief na dangro dete na commander in chief kel tele mangayna ko te ka commander in chief na dangro manyono she Dr. Machar che target ne ka tukde kenya mano baje yen manyodo bolmel jaramadan en jak Dr. Machar ko baje yen ka jo chalat gwase dan ci ko rol tungwan chana keling Dr. Machar che jalare no tele titten ka dobe dan e share ale ka kaje dundo men chalat jene the government alleged that Machar is under investigation for his potential involvement in these clashes ka gwade dan e sha kurmo me shaje tere sha Dr. Machar chaje gwanye no jene te ket raja me roj me chalat wude chalke Michael Makui lwesre wike juba ala jang ci ka tarin ci kene yen ko bi kan Dr. Machar bi kan matto ki bi kan gujeno jaramadan to kor kashi jaramadan to kor ram to kor fonde ejen kirma yadit bana me do me yar ngane transitional unity gaje transitional unity government ko jen do badana gorgane bi kan bat ke jeshi ke mele kana la no tel mishal ke transitional government me ba form and Dr. Machar yan gane je lora bang na me shap me gorge jen wo ba mal ron kine dangre dol badak ba je bat ke je ala revitalized peace agreement kajo me shanyo ko lat gwa se me international community the international community has expressed significant concern over Machar detention ne dialan kon tin tweet gol tin ko kien chicken kirma yadi chicken ko jor ke chika dier ko sharama dana kulela gon mala me nong mal ko de mal de jetan maron kin dangre dol badak chaje yen ala Dr. Machar ci United States chicken kirma yadi jogo no jinloñ Dr. Machar the United States has urged President Salva Kiir to release Machar to demonstrate a commitment to peace jogo no jinloñ Dr. Machar ko amal chaje ordien ba cha nyoko melenga je ka Africa Union kena bon shalke intergovernmental authority on development man nyaka chori gad duno kirma yadi chaje no no but to be killing kan jo so to tin cha chol ka je shin mo na ngaje no ramdana tiga dwere nga e kirma yadi kuma SPLA-IO ka gwade dan me sha ngaje no cha Dr. Machar chaje yen cha dakpin ti ne ringwan long chorien bar ka ne ringwan cha yen ka ku ko cha Dr. Machar chaje yen alo cha chu guje no chiron kin dangro wirwal badak male dan e cha tan cha fail duno chi jen mal tele mal mi chi fail e jene ko alla de United Nation no kirma yadit loñ Dr. Riek Machar kon wachuje nyoko mulo jere ko ke kirma yadit cha ken jeli ponde che yena roda nyoko wude shal ka me Museveni la kwari Uganda alo kwari Uganda ajara me dan e wat advice joga bol mel kana kirma yadit no yanaje enran chwa Jacob Bates Dr. Machar ba jugul chaje nen chaje on ne tinwan egad Africa Union chaje on ba international community no de kan mishir me de kan woch ke de kan mal de kan jabe ko de Dr. Machar de jelun no lokere chiki on ke lwang de kelu ke power kelu kan kum Uganda eno bi kan SPLA-IO kelu bi kan dismantle bi kan ga ke bi kan riado du no cha ken kirma yadi de lwang ne dia le kontir gor kan go de kan ga jaga jabit kan kabit man tama shi kan lwang tan ajen munen yen man tama ko don were daga ke shanen che Nasser che dak wega fan gag daga je wi dial ko ken tiga nyok mako targeten kirma yadit kana bolmel titi dial chika fail anta murai kona tena kon ko ba Dr. Machar ba jelun ka jaw mishalat ke shalin gwase dan wode jelun ka shanka dish ka pay bakaron kin dangro jandangro widich ajelo de la tok du no ngot outcome ala jaw dan inshallah de ji gad kana Africa Union ngoda kanneling ano ngumle rode bana ko kulelin ka gwasen be neme update ko di ngaje gwa wonena Dr. Machar jatin an walla shanka baro ka pay bakal ron kin dangro jandangro widich neme update ko biya ngaje no siana tedi gwada dante tere wiki juba ngum lero de ki malka Dr. Machar mu wajelu nya jen ben malka no be mal be show gwasde bikir ma yadi be ngaje jen cha fail ka ti diala content cha on ano dere Dr. Machar dere je jaga jabit ti diala ti chika boy chika ken men ci dos ko wade o de Dr. Machar dere nyoko no mal ano ba Nuer ba ka pel ko cha ga bubuk ani mi ci Dr. Machar cha kon barar ko jaramadan bin ne di ti be ka ko jor tel radien sianan kan kwar no dial content tere wiki juba tere ram rach bit ken dial chika mun tel ram leb jo
tode ko do daran dere ke mi yadi dere je jogo no mlede mo media te mi shakula do wona wajin mi ti ke vision ke ti ke lonko gije no bijela kwar wala ride chang baje le yen ba ko wala tu ke jana gwana jan no ramu gwiro ba kwar ka to ngwak cherwach ko gije no jan baje wire kwar de ala gang na position de ramo ramo je ga men ma wan kan shemane ngai korik tin kon dialen chito ke mi yadi chenere ngwan long che kanak shang na ma dore te me te karol ko warab state gwad me nak jang rodien che per ka li adana chito re nuere li nuere nakake lora bang dino li jana tongmi nyet ne jen de ko lar no ko ke jiwch de kere ken tongmi de kan ko kula laken bar te mi ka kon nyogo mbat kan kon nya lar ke no state emergency jatin re wika warab kana mayom mitel mi jeng mi kana lat gang kana rodien ka chur la o ken kwal ka dino ken mi yadi de jen dan lede state emergency te ka kon won kon wer dino kan declare je kana lan je KSSBC ban ngai kon dialen wo tel nuer mu gor ken o de nen ka panal ke ka jongle a jang ke de ni jane no mo cher de lut de nuer mo de je joj ke de janak a jang ka kuje mo state emergency te ka kon won mala update ka kon gwado me ngai jen go Dr. Machar te da do ko ba je luñ jen jo dana gore jen go de ya update ke je tem de dien mi ci len tuok ba je no gwase me ya te kamal